At that time ang datanti Melaka, Malaysia kakabsat. O yun na padasak dahil titinagsakay. Idin yung tataawan ti time ko ta medyo busy, tamangan tayo nga rot. Iso nga rot nga nagbado nak tinalawat, ano ado ti makan ko. Ken adda ti pagisuksukan ti isupot ko, no bilang man nga adda ti maisupot kakabsat. To'y gamin John Carwalk kakabsat kat ado tinaduma-duma nga panganan. Kapang biribirok tayo ti panganan kakabsat kat i-shoutout ko man dagiti kakabsat tayo. At dahil ti solid supporters kin top fan tayo nga ni kabsat nga Cesar Taginod. Kunana sending love pa shoutout kabsat dagijay taga Makati nga gagayim ko ken padak nga Ilocano. Ken shoutout met kini kabsat nga Sunny Boy Kapli. Nakaragragsak nga makita da ka ma'am lalo katawam baring shoutout naktumet Gapo nga rod ta holiday tatta kakabsat ket nagado nga tao. So halos amin nga restaurant ket napunno. So awan ti maaramidam ni kundi agur-uray kakabsat. Ngem no siya kakabsat akat mabanilat ta basta adda. Uray pumila tinabayag kakabsat basta da ti maururay. Diba kakabsat? Ket habang nga rod agur-uray kami ti matugawan, ket napanunot ko nga pakatawaan dagiti kakadwak. Tani kakabsat nagalisod damot nga pakatkatawaan. Cái này muốn chỉ tốt đấy. Không món. Love. Handaw na'y makakatawa kakabsat, pero may ano tibis-bisindan. Agbuuni ka no, dagayaw bulate, yaw nagtibuksit dan. Dahil ito may sa akat na ala ng mutlata ti umisam ni Piman, oray mabisbisinan. Ket finally, addan, ta available nga tugawan nga kabsat, makapangan kami matlaangan. Ta permit, krok, kunana matagiti bubuksit min nga kabsat aya. Asam laksa lang kinchendol ti inorder ko kakabsat. Tanarigatan, kailangan ni ikan ti space ati buksit, ta adupay ti panganan kakabsat ko. Kaya kaya't yung order ng kakabsat, orderan kayo. O at dito yun at in-order ko nga chendol kakabsat. Ay tikat kas na halo-halo tayo dito Pilipinas. Dito ngamin Malaysia kat agduduma ti halo-halo da. At dati chendol, kasya at dati ABC, chendol kat at dati gatati inyong nakakabsat. Ay katrugyanan tayo ti manganan kakabsat, tano lumamilami ismot dahi ti ulo tayo, ken dahi ti umas asok ngagong tayo. Brang amin ti pudot na tatakakabsat, orela naknak sa tayo ti kudil kon. Alaan nagkat umay kayo ni at, handak lang nga buybuyaan nga mangan kakabsat. Ito yung mat kakabsat, kat iso ti makun ko na nga APC, wano ice kachang. Banatandan ti manganan kakabsat, ta talaga nga nabisbisinandan. Tanda maoray, dagay duduman nga orderen. Kadakmot nga ngiit ni Carmen kakabsat na makay si isang mutlata or awa mang pakpakatawa kanya na. Dahito tayo bumantay nga halo-halo da kakabsat. Sa wakas at dati order ko, syukit di tinauding dati order kakabsat ay naapo. Dahito iti kunkunada nga asam laksa dito yung Malaysia kakabsat, may isa nga famous nga makan ditoy. Ilasa na kat medyo na alsem data nga ti pineapple na kinday di pampaalsem nga bulong. Ay ito nga talaga ti korosonadak nga sukda dito yung Malaysia kakabsat. Dahil ito'y umuna nga subok kakabsat kat para kanyayo. Unay nagimasan kakabsat ko. Tikam mo no at dati asam laksa dita Pilipinasan. Dahil ito'y diguna pa. Unay nagimas kang kapsat. Loud. Like that. Just now I listen you laugh very loud. Just now mà. Now Many people are shy. It's okay lah. No, it's not okay mà. Oh, Carmen lah, Carmen. Loud lah. Absog man ti buksit kon, ready for the next round. Inbaglakid din taday tati insuot ko nga bado si kayo.